جبوی خواندنا ای سال هجمارکا فرمانبر و ماموستان لی پروردین سنوری پارێزگاها دوک جبوی بدەستڤەئینانا باوەرنامە بەکالریوسێ لەسەر داخازا نویسارەکە وەزارەتە پەروەردێ پێشکێشی خواندنا ئێواران کردبوون لێ کۆلیژە پەروەردە و بنیات لێ دوهۆکێ لێ پشتی کوڤان قوتابیان ئەش بووی ماوەیە دوو ماهان دەوام کردی لێ کۆلیژێ بە نویسارەکە دییا وەزارەتە خواندنا بلند هاتنە دەرێخستن و بێبەهرکردن فەرمانبەرێک jî dibêjîtin sê merç hebûn dana 500,000 dînaran û kûnimre ji pênciyê kêmtir nebe û fermanber bî lêtniha da ji 500,000 dînaran kirîne milyonek û 500,000 dînar û divêt kûnimreyê qutabî jî lê şêstê kêmtir nebî vêyekê jî hejmareka qutabîyan bêbeher kirin. وزارت بيجي دسالات رئاسة جامعة دوكينا، رئاسة جامعة دوكي بيجي دسالات وزارتنا، وأم بتحسين كدرزك هاي ناف بينا كليجا بروردا بنيات وسرقاتي زانكا دوكي. شكوبوتشي يعني معقول نينا دو هاي طلبات دوام بكت البنيات ورئاسة جامعة بيجي أم بنا حسيابون، وهن كيف أبون. بنا مرجعي ويفت أو ليكون في صارت ما بوابيت هندنا وزارتي وشان ناف ناش وزارتي هاتن ناف ما بديوري فكرن ما بلجيت هين. عربەبەرێ پەروەردا گشتی jî li parêzgeha Duhok dibêjîtin çendîn caran meseredana aliyên peywendîdar kiriye eş bûyî ladana van her du mercan lê pêkolên me taniha dibe encamin. Me du cara seredana zankoa Duhok kiriye û carekî jî taybet gel cenabê Serokê Zankoyê rîniştinê xal ser evî babetî û me daxwaz jî kirbû ku evan her du xalal berçav bigirt û axiftin dabû me ku hewlê ciddî bihêne kirin ji bo hindê ku asankarî pête kirin û و تایبەت بۆ کێمکردنا بەهای و هەروەسا ji bo wergirtinê ji gel wezareta xandinê bala baxivin ji bo ئەوەی evî mercî labden lê diyar e ser negirtiye ew û ez ew ku hewlêt me ciddî babet wergirtiye. Serokê Zankoa Duhok jî dibêjîtin şaşiyek bû hatiye kirin bi hîç rengekê ev qutabiyên nikarin berdewamiyê bidene xandina xwe ji ber ku ev biryara wezareta xandina bilind ew çi de destê medan nîne. Ew şaşiyek bû navbeyna tomara kolîjê de û tomara Zankoyê û her wisa şaşîş layê wezareta xandina bilind jî bû piştî ev hemî pirêv çûyîn hate defme me peywendî li gel wezîrî kir me gote tiştekî wisa hê pirêv biniyan ne gotiî çi şêweyekê çena bitin qutabî bête wergirtin ku nimrawî şêstê kêmtir bitin wisa nebû ku bêjin wekî ew bêjin me gelek dewam kirbû maweyekê ew dîbû ew ê pare jî dayên pare wan sifrî nebe êk pare ne ew dîbû. Li dawya mehanehiya sala 2016 bi nivîsareka wezareta perwerdê nêzî 105 mamosta û fermanberên perwerdeyên sinûrê parêzgeha Duhok ji bûyî bidestveînana bawernama Bakalorosê. Pêşkêşî xandina êvaran kirbûn lê kolîja perwerde û binyat lê Duhokê. Lê weke qutabî dibêjin li dawya meha 12 sala 2016 bi biryareka wezareta xandina bilind li herêmê mafê xwandinê ji 77 qutabiyan hate wergirtin ku li beriya hengî li vê kolêjê hatbûne wergirtin û bû maweyê du mehan jî dewam kirbû. Abdusamat Rêkanî, ên Artî, Duhok.